Kublay pi baro. Mentah kesengi ngan syadai kelam da penankam penyang ngan penankam tang da usok sa upiat rinsun sok mungkin bat udhania. Ningkum ngan pedam yuni udai kumba katsan minit Nangta ngan sa dung uwe upiat bat lightly kisembo rinsun. Idan iwe iperlong iba subscribe ke channel jonga, iba la comment bat request yanga, bangan pen ya kerukom syadai jonga hayeng. Tekani ke video menta kasengi, kadai na benta jong bat na benta baro ki perlok ki bajupet bat ya kersha na ke channel jonga, na kawai kapor sya kawai pan. Bat ngan pendenkam, arteli ki so saw ban syat lang bat udai. Andala dap kho snap bat sat yakini ki so saw ngan ordet kat pala kanang banyo syat lang ba udai shibin. Andala dap khatsan minit bapedem ya udai ha ko dengan sajwa ya uni udai kanang bangan yo ban penkriano ban syat ya Di mentah pede ngan tap no ya udai upang aladap saj ha pressure cooker. Nangta ngan tap sa ya usok sa upang aladap adrit mene. Nangta ngan tap sa ya upiat bat rinsun baladap dung bat ngan od arliang ya arteli kisok menken kumni bat ngan sa tap lang ha pressure cooker. Ngan ailang bat usin rai kanang bakan ibang kajingta bat hadian kata ngan sathe da ka tenam ha uni pressure cooker kanang bakan kam kloy kerkom uni udai bat hadian kata ngan tiu ya pressure cooker hading bat ngan satap bit kop ya pressure cooker bat namar ba pressure cooker jongi haying long bhasu ngihapan syu anta de kapor ba udai bakat padang up ya udai ba ngan satya kini kidonia bangan yo ban pendan kam shibit ban syat lang bat udai anda udai ulai ngan ai melu no hak uni udai kanang bakan bangka cinta shibit anda la bam bat shwa bangan ra ya uni udai ngan karwat ya kini hidania daga keti kumni bat ngan satap ha pressure cooker bat hadin pala tap ya udania ha pressure cooker ngan syuking melu mala kumni bat kumtu hi uni udai ulalong bangin penkre bangin ba